ntibikigoranye ko wamenya amateka y'ibyamamare. Kuri ubu ngubu ni ibintu byoroshye cyane. Icyo usabwa ni ukuba ufite application ya Play Store. Iyo ufite application ya Play Store ukinjiramo ukandikamo ijambo YouTube, bahita bakuzanira icyo kigo cya YouTube cyangwa se urwo rubuga rwa YouTube. Iyo umaze kuba wayisevinga muri telefone yawe uhita winjiramo, byerekana yuko ubaye mu membre wa YouTube. Ni ibintu byoroshye cyane ku rwego rwo hejuru kurusha uko utabitekereza. Byarorohejwe cyane. Kuri YouTube iyo ugezemo wandikamo ikigo runaka wifuza, bakahita bakikuzanira. Icyo kigo ibyo gikora n'izindi products kigiye gikora. Kuri ubu ngubu ntago bigoye ko wamenya amateka y'ibyamamare agiye atandukanye, haba muri music, haba muri filme, haba mu bumenyi bw'isi. Byarorohejwe cyane kuko YouTube yazanye uburyo bwose bushoboka ku buryo abantu batangira gukora ku giti cyabo, bakikora ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mu gihe mbere wasangaga abantu amakuru bayakurikiranaga kuri televiziyo runaka, ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Nawe ubwawe ushobora kuba watangira YouTube yawe ukajya ushyiraho amakuru agiye atandukanye bitewe n'uko ubyifuza. Kuri ubu ngubu byaroroheje cyane. Icyo bigusabwa ni uko wakandika muri YouTube, andikamo ijambo Gakao TV Show, urahita ubona ibyo Gakao TV Show ikora, by'umwihariko nka showbiz, amateka y'ibyamamare haba muri music ndetse no muri filme. Barahita babikuzanira mu gihe gito cyane. Amateka y'ibyamamare agiye atandukanye wagiye ukunda byinshi cyane n'ahandi wabikura uretse kuri Gakao TV Show. Muhaye ikaze mu cyegeranyo cyangwa se mu kiganiro. Ngewe ugiye kubwira aya mateka ya film Titanic. Nitwa Gakao Ismail. Film Titanic ni imwe muri filime zakunzwe cyane. Akenshi tureba filime ariko ntitumenye abantu babashije kuba badirecting izo filime cyangwa se abazanditse. Gusa aba ari ingenzi yuko tugomba kumenya abantu banditse izo filime ndetse bakanazidirecting. Kuri ubu ngubu twagarutse ku cyamamare gikomeye cyane, umugabo bita James Cameron. Ni umunyekanada, ni umugabo ukomeye cyane. Uyu mugabo nakubwira ko yabonye izuba mu 1954, akaba afite imyaka 67. Yavutse mu kwezi kwa munani, avukira mu gace bita Composting muri Canada. Yabaje gusezerana mu 1997 n'uwo bita Susan Amis Cameron, akaba ari umugore we. Nyuma yaho baje gutandukana mu 2000, aza gushaka n'uwo bita Linda Hamilton. Babyaranye abana batatu, uwo bita Joffin Asher Cameron na Queen Cameron na Clarice Cameron. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye cyane muri sinema. Izi filime zose tubona ziba zaragiye zikundwa nka za Titanic, Avatar n'izindi nyinshi cyane. Uyu mugabo niwe wanditse filime ya Avatar na Titanic n'izindi filime zagiye zikundwa cyane. Yagiye ahabwa ibikombe bikomeye cyane nk'icyitwa Academic Awards nk'umudirector witwawe neza cyane. Yongera atwara n'ikindi gikombe cya Academy Award for the Best Picture Gold, atwara n'ikindi cya Gold Global Award n'izindi awards zigiye zitandukanye. Nakubwira ko uyu mugabo yize ayitwa Fullerton College, aza gukomereza mu mashuri yitwa CCU Charge Office. Yarangirije muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. James Cameron akaba ari waje gutegura filime ya Avatar mu 2009. Mu 1997 niwe wakoze filime Titanic, ari nayo tugiye kuba twagarukaho. Mu 1984 niwe wakoze filime bita The Terminator. Yongera kuyikora mu 1991 The Terminator 2 Judgment Day. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane kandi bakoze amateka. Utagomba ko wacika amateka yiwe, by'umwihariko utanacika na filime uyu mugabo agiye ategura. James Cameron
ni umwe mu bagabo bakomeye cyane kuri iyi si ya rurema. Umugabo w'icyamamare James Franks Cameron ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. Net worth mu mwaka turimo uyu nguyu 2021, umugabo w'imyaka 67. Net worth yaje kugaragaza yuko uyu mugabo afite miliyoni 700 z'idolari. Ni amafaranga atari make cyane, by'umwihariko ku mugabo nk'uyu nguyu James Cameron. Byumvikane yuko agomba kuyagira kuko uyu mugabo yarakoze cyane. Yakoze filime zakunzwe zose zagiye zigira hiti: Titanic, Avatar, Terminator n'izindi nyinshi zagiye zikundwa. Uyu mugabo yaje gutangaza ko filime ya Avatar yatwaye asaga miliyoni 257. Nyuma yaho imaze gusohoka iyi filime ya Avatar yaje kwinjiza asaga biliyoni 2 z'idolari. Kuri worldwide, James Cameron, umugabo w'abana 4, umwe mu bagabo bakomeye cyane, kandi muri iyi si baramutse bamubuze byaba ari ikintu gikomeye cyane. James Francis Cameron, umugabo ukomeye cyane mu isi ya none. Leonardo DiCaprio ni umwe mu bastar bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakinnye muri filime Titanic, aho yakinnye yitwa Jack. Uyu mugabo nakubwira ko yakinnye muri filime bita Blood Diamond, ni imwe muri filime yakinnye muri Afurika. Uyu mugabo nakubwira ko yabonye izuba mu 1974, tariki 11 z'ukwezi kwa 11, akaba afite imyaka 47. Yavukiye muri Los Angeles, muri California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akomoka kuri George DiCaprio, akaba ari papa umubyara. Uyu mugabo nakubwira ko yagiye abona ama award agiye atandukanye, iyo bita Academy Award for the Best Actor. Yongera kubona n'izindi zigiye zitandukanye bita BFTA Award, Best Actor in a Leading Role. Uyu mugabo nakubwira ko yize amashuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayitwa UCLA Law School. Yongera kwiga naho bita Young Actor Space muri Los Angeles Center. Uyu mugabo nakubwira ko yaje gukomeza amashuri yiwe ayitwa Intro Studies. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane bahambaye. Leonardo DiCaprio yaje kumenyekana muri filime The Gangs of New York. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. Yagaragaye muri Titanic mu 1997. Yongera kugaragara muri filime bita The Wolf of the Wall Street muri 2013. Yongeye kugaragara mu yindi filime bita The Revenant muri 2015. Yongeye kugaragara no mu yindi bita Inspection muri 2010. Uyu mugabo nakubwira ko yagiye agaragara mu masera agiye atandukanye, icyo twakwita TV shows. Iyo bita Growing Pains yakinnye mu 1985, irangira muri 1992. Yaje gukina no mu yindi filime bita L'Ocean mu 1988, iza kurangira muri 2018. Yongera gukina no mu yindi bita Parenthood mu 1990 kugeza mu 1991. Yongeye kongera gukina no mu yindi filime bita The Outsides mu 1990. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane, yitwa Leonardo DiCaprio, wakinnye muri filime nyinshi cyane. Tumuzi muri Titanic, aho yakinnye yitwa Jack. Ni umwe mu bagabo bakomeye cyane. Leonardo DiCaprio ni umwe mu bastar bahambaye cyane. Uyu mugabo icyo wamumenyaho nuko afite umwana umwe yitwa Leonardo DiCaprio, akaba ari umwana umwe, ndetse mama we bakaba batabana n'uyu mugabo. Leonardo DiCaprio net worth ahagana mu mwaka wa 2021 uyu nguyu turimo yaje kugaragaza yuko uyu mugabo Leonardo DiCaprio afite miliyoni 260 z'idolari. Ntabwo ari amafaranga make cyane ku mugabo nk'uyu nguyu. Leonardo DiCaprio yarabikoreye koko, yakinnye muri filime nyinshi cyane zamugize umustar: Black Diamond, Titanic n'izindi nyinshi cyane zagiye zimugira umustar. Leonardo DiCaprio ni umwe mu ba actor bakomeye cyane. Uwita Kate Winslet ni umwe mu ba actrice bakomeye cyane bagaragaye muri filime Titanic.
uyu Kate Winslet niwe wakinnye yitwa Rose. Uyu mugore nakubwire ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane. Yavutse mu 1975, afite imyaka 46. Mu kwezi kwa 9 tariki 5 uyu mugore nibwo yabonye izuba. Avukira muri leta y'Ubwongereza. Amashuri yize ibijyanye na theatre, twavuga yuko yize ibintu bigendanye na filime. Aho yatangiye kwiga mu 1986 akaza kurangiza mu 1991. Yaje kuba yaba no bita Edward Ab Smith mu mwaka wa 2012. Kwiza n'ubu baracyari kumwe. Ni umwe mu ba actrice bakomeye cyane. Nakubwira ko abana b'uyu mugore Kate Winslet harimo wita Mia Honey Turtle, hakaza wita Joy Mendes. Yagiye abona ama award agiye atandukanye. Academy Award for the Best Actress ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, iyo bita BFT Award for the Best Actress. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Yaragaragaye muri filime Titanic mu 1997, yongera kugaragara mu yindi ejo bundi mu mwaka wa 2020, iyo bita Amonity. Yongeye kugaragara no mu yindi bita The Reader mu 2008. Ama TV show cyangwa se amasiri uyu mugore yabaje kuba yakinamo, yakinnye mu iyo bita Midnight Pill muri 2011. Yongeye kugaragara no mu yindi bita Mel Aston mu mwaka wa 2021 ariwo turimo. Yongeye kugaragara no mu yindi filime bayita Mon Ami Envers mu mwaka wa 2019. Mu 1991 nakubwira ko umugore filime yahereyemo bwa mbere ari yitwa Dark Season, akaba ari filime y'amaseri yabashe kuba yakina mu uyu mugore. Ni umwe mu bagore bakomeye cyane. Kate Winslet arakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni umwe mu bantu bakinnye muri filime ya Titanic, actress, kandi bitwaye neza cyane. Networld uyu mwaka turimo wa 2021 nibwo yaje kugaragaza yuko umustarkazi Kate Winslet afite miliyoni 65 z'idolari. Ni amafaranga atari make cyane kuko uyu mugore nawe yarakuze. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Umugore wabonye izuba mu 1975 w'abana 3. Kate Winslet, umustar ukomeye cyane kugeza amagingo ye. Filme Titanic ni filime yatwaye budget y'amafaranga atari make cyane, miliyoni 200 z'idolari. Nyuma yaho iyi filime imaje kuba yasohoka, yaje kwinjiza asaga na biliyoni 2.195 z'idolari. Ni amafaranga atari make cyane nka filime nk'iyi yayobowe nka James Cameron. Kuba yatwara miliyoni 200 kaza kwinjiza asaga biliyoni 2.5 n'imisago 195, ni amafaranga atari make cyane. Titanic ni imwe muri filime zakunzwe cyane kandi zitazigera zibagiranwa mu mitwe y'abantu, by'umwihariko abantu bazi filime ya Titanic. Filime Titanic ni imwe muri filime zihambaye cyane kandi zikomeye kuri ubu ngubu, zizakomeza kuguma mu mitwe y'abantu barebye film Titanic. Bakubwira ko filime Titanic ari inkuru ishingiye ku mamo. Titanic bwari ubwato bwo mu Bwongereza, aho bwa mbere bari bamaje kuba babutaha. Ubwo bwato nibwo bwaje kuba bwanakora impanuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Nakubwira ko uyu mugore wakorewe iyi nkuru mamo yapfuye ku myaka 105, ariwe Rose. Ni filime yakunzwe cyane, ariko akaba ari filime nanone ishingiye ku nkuru y'imamo. Uwo Rose nk'uko namaje kubikubwira yapfuye afite imyaka 105. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Bamwe mu bantu bagaragaye muri filime Titanic harimo uwitwa Gloria Scott, yakinnye yitwa Rose Whitaker. Hakaza bita Ben Hill, yakinnye yitwa Captain G. Smith. Hakaza bita Devin Warren, yakinnye yitwa Space Lolly. Abo ngabo ni bamwe mu bastar bagiye bakina muri filime ya Titanic. Hakaza bita Frances Fisher, Richard the Wall Packenter.
hakaza uwo bita Bill Paxton yakiniye yitwa Blair Levitt, hakaza uwo bita Victor Garber yakiniye yitwa Thomas Andrews, hakaza uwo bita Suzy Amis Cameron yakiniye yitwa Lisa Carmet, hakaza Kate Winslet ariwe wakinnye yitwa Rose the Wets Bubukeita, hakaza Leonardo DiCaprio ariwe wakinnye yitwa Jack Dawson, hakaza Billy Zane ariwe wakinnye yitwa Keldon Hockley, hakaza uwo bita Kate Bates ariwe wakinnye yitwa Margaret Brown. Filime Titanic ni imwe muri filime cyane zikomeye yatangiye kugaragara mu 1997. Muri icyo gihe nibwo yabashije kuba yaseruka ku butaka bw'Ubwongereza ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Filime yaje gutwara akayabo k'amafaranga atari make, gusa nayo ikaza kwinjiza asaga biliyoni 2.145, amafaranga atari make cyane. Titanic ni imwe muri filime zikomeye cyane kandi zihambaye. Kuba filime Titanic yatwara budget yasaga miliyoni 200 nk'uko nabikubwiye, ikazinjiza biliyoni 2 z'idolari, n'amafaranga atari make cyane. Iyi filime nakubwira yuko kuva yatangira mu 1997 iyi filime imaje kwinjiza atari make, ndetse iyi filime yaratowe cyane ku rwego rwo hejuru, amajwi asaga miliyoni 100,000. Filime Titanic ni imwe muri filime zikomeye cyane utagomba gucika. Titanic yateguwe n'uwitwa James Cameron. Tugaruke ku buzima bwa James Cameron by'umwihariko bwo muri filime Titanic. Nakubwira ko uyu mugabo James Cameron, filime ya Titanic, buri ko filime ya Titanic yayidirectingaga, uyu mugabo nakubwira ko yaje kwishyurwa miliyoni 8 z'idolari nk'umudirector wabashe kudirectinga filime akanayandika by'umwihariko ariyo filime Titanic. Filime Titanic ni imwe muri filime zikomeye cyane kandi zihambaye, benshi bajya bifuza no kongera gusubiramo. Inkuru ishingiye ku nkuru y'impamo ya Jack na Rose. Usanga muri icyo gihe Jack yari umwe mu muryango w'abakene cyane. Titanic bwari ubwato bukomeye cyane kandi buhambaye. Hari agace k'abakene ndetse n'agace k'abakire. Umunsi umwe bari mu bwato, uwitwa Jack yaje kuzamuka ajya mu gace k'abantu bakize. Mu muryango wo kwa Rose batangira kumureba nabi. Ubwo ndavuga uwashaka kuba yatereta Rose bakazabana nk'umugore n'umugabo. Igisubizo bwa mbere bamubajije naho akomoka n'ikimugenza muri first class y'abakire. Jack akomeza kwihagararaho nk'umuntu w'umugabo, gusa bakomeza kugenda bamusebya n'ibyamuca intege byababazaga umukunzi we Rose. Nyuma yaho Imana yaje gukora ibitangaza. Babandi babonaga ko Jack nta kintu amaze nibo batangiye kumukenera. Filime ya Titanic amateka yayo nuko ameze. Njya kugezaga aya mateka. Nitwaga Kawa Ismail. Ukeneye kutwungura ibitekerezo watwandikira aho ngaho muri comment. Ibitekerezo byawe ni nyamibwa, byafasha uruhando rwinshi ndetse n'abanyarwanda muri rusange na buri muntu wese ukurikira Gakawa TV show. Ukeneye kwamamaza waduhamagara kuri izi nimero cyangwa se ukatwandikira kuri izi nimero 0783966312. Byanashoboka ko watwandikira kuri WhatsApp kuri izo nimero, cyangwa dusura ku mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook page, Instagram ni Gakawa TV show. Gakawa TV show at the heart of content. Be there to work. Bye bye, ciao. I hope that stay on touch on the top.